Vsem dober dan, še enkrat. Dobrodošli na uradnem delu otvoritve 29. državnega prvenstva v jadralnem letenju in mednarodnega tekmovanja Celje Cup. Dear competitors, welcome here in Celje on the international competition Celje Cup. First, I would like to announce Vice Mayor of Celje, Mr. Vladimir Ljubek. Prosim za nagovor gospod Vladimir Ljubek, podžupan Mestne občine Celje. Spoštovani tekmovalci, organizatorji prvenstev in vsi prisotni. Veliko veselje mi je, da vas lahko v imenu Mestne občine Celje pozdravim na uradni otvoritvi 29. državnega prvenstva Slovenije v jadralnem letenju in vam izrečem iskreno dobrodošlico v našem lepem knežjem mestu, ki je znano tudi po tem, da je predano športu. V Celju smo zelo ponosni, da imamo zelo dobro športno infrastrukturo, odlične športnike, srčne navijače. Ponosni pa smo tudi na Aeroklub Letalsko šolo Celje. To je klub z bogato letalsko zgodovino, ki že več kot 90 let združuje in povezuje ljubitelje tega lepega športa. Pravijo, da je jadralno letalstvo tihi šport višin, ki v sožitju z naravo ponuja neomejeno svobodo in velik užitek. Želim vam, da bi med državnim prvenstvom imeli ugodne vremenske razmere, da bi leteli varno in dosegli rezultate, ki si jih želite. Aeroklubu Letalska šola Celje izrekam priznanje za odlično organizacijo državnega prvenstva, vse skupaj, še posebej tekmovalce iz tujih držav, pa toplo vabim, da se v prostem času sprehodijo po našem lepem Celju in si ogledajo katero od naših zgodovinskih, kulturnih ali turističnih znamenitosti, na katere smo upravičeno zelo ponosni. Vsem skupaj želim lep večer, jutri pa seveda tudi naj vam bo vreme in višina ter veter naklonjen. Hvala. Najlepša hvala, gospod Vladimir Ljubek. Sedaj pa vabim na nagovor predsednika Aerokluba Celje, gospoda Bojana Andrejaša. President of Aeroclub Celje, Mr. Bojan Andrejaš. Spoštovani gostje, cenjeni obiskovalke, obiskovalci, dragi kolegi letalci, še posebej pa seveda tekmovalci vitezi neba. Dobrodošli v Celju, knežjem mestu, na prvi tekmi v jadralnem letenju Celje Cup 2020, mednarodnem tekmovanju, ki pa hkrati šteje tudi za 29. državno prvenstvo. Dobrodošli v Aeroklubu Celje, enem od dveh najstarejših letalskih klubov v Sloveniji. Letos praznujemo 93 let. 93 let rasti in uspehov številnih generacij pilotov. Veliki športni uspehi naših članov so se začeli najprej na jadralnem in padalskem področju, kasneje tudi v letenju z motornimi letali in modelarstvu. Vsako leto smo krojili in krojimo vrh državnih prvenstev v jadralnem in motornem letenju ter modelarstvu. Tudi tekmovanja na evropskem in svetovnem nivoju so zaznamovana z našimi uspehi. V klubu smo izšolali mnogo generacij pilotov, ki letijo po vsem svetu, tako kot vojaški, kot civilni piloti in športni piloti. V letalski industriji so naši člani orali ledino v elektronski opremi, predvsem jadralnih letal, in danes je kar nekaj podjetij v Celju, ki so pri izdelavi letalskih inštrumentov sinonim kakovosti in zanesljivosti v svetu. Vse uspehe smo dosegli z združljivostjo dolgoletnih izkušenj in drznostjo mladosti. In vsi so nam veliko veselje v ponos, saj naš klub dvigujejo na svetovnem zemljevidu letalstva. Verjamem, da bo tudi to tekmovanje potrdilo naše mesto v tihem športu višin, kot radi imenujemo primarno obliko letenja, jadralno letenje. Drage tekmovalke in tekmovalci, Citius, Altius, Fortius, hitreje, više, močneje. Slogan, ki ga je baron Pierre de Coubertin uporabil, ko je vabil športnike in mladino
na prve olimpijske igre moderne dobe. To geslo še kako velja tudi za jadralno letenje, ki je nekdaj bilo del olimpijskega športa in bi tja v prihodnosti spet sodilo. Želim, da bo tudi naše tekmovanje potekalo v olimpijskem duhu fair playa, z mislijo na varnost in čim več užitki. Na koncu naj zmagamo vsi. Dragi gostje in gostje, kot ste ugotovili že mnogi modreci pred nami, ko enkrat poletiš in občutiš svobodo, ki ti jo dajo krila, bo tvoj pogled vedno obrnjen v nebo. Te dni tudi vi kdaj obiščete naš klub ali pa pogledajte v nebo. Mi bomo tam. Dear guests, esteemed visitors, dear fellow pilots and especially competitors, Knights of the Sky. Welcome to Celje, the city of Dukes, to the first gliding competition, Celje Cup 2020, an international competition and the 28th National Championship. Welcome to Aeroclub Celje, one of two oldest aviation clubs in Slovenia. This year marks our 93rd anniversary, 93 years of growth and success of many generations of pilots. The great sporting successes of our members began first in the field of gliding and parachuting, and later also in flying airplanes and aircraft modeling. Year after year, we've been at the top of national championships in gliding, motor flying, and aircraft modeling. Our successes also marked competitions at European and global level. We've trained generations of successful pilots who fly all over the world as pilots of military and civilian aircrafts. In the aviation industry, our members were pioneers in electronic equipment for glider planes, and there are quite a few companies in Celje that are synonymous with quality and reliability in the global manufacture of aircraft instruments. We've achieved all our success by contributing many years of experience with boldness of youth. They are all our great joy and pride as they place our club on the global aviation map. I believe this competition will also reinforce our place in gliding, or the quiet sport of heights, as we like to call the primary form of flying. Dear competitors, Citius, Altius, Fortius, faster, higher, stronger. The slogan used by Baron Pierre de Coubertin, inviting athletes and youth to the first Olympic Games of the modern era, more than applies to gliding, once also part of the Olympic sports. I want this competition to be held in the Olympic spirit of fair play, with safety in mind and as many pleasure as possible, so that we could say at the end of competition, we are all the champions, my friend. Najlepša hvala. Sedaj pa nadaljujemo z žrebanjem štartnih vrst. We will continue with taking a pool of starting lines. We'll start with the actual national champions from last year. So please welcome Mr. Toni Šibanc and Mark Polajžer to start the voting. So prosim pozdravite trenutna aktualna državna prvakova v jadralnem letenju, Tonija Šibanca in Marka Polajžera, da začneta. Vse skupaj se dogaja tukaj pri tem jadralnem letalu, tako da vsakega, ko bomo poklicali, prosim, da pride, izbere svoje jadralno letalo iz kabine in s tem določi štartno vrsto. So we'll call each pilot. Please join us here. Take appropriate glider from the cabin of this glider here, and this will determine your starting line for tomorrow. So please, Toni and Mark. So one applause for the actual current national champions. And a good information, Toni received number 1, so be careful. And so everybody please go to Nusha and she will take a note. So we will follow with next competitors.
Okay. Albin Luin je prvi. Odprti razred. Naslednji Aleš Fink. Anton Kranc. Se lahko odpreš kabino, Aleš? Ker vidim. Andrej Kolar, Ciko, ja! Tak dolg je, pardon. Naš IT sistem je zatajil, se opravičujemo. Ciko to razume. Ni scoring, Excel. Jaz upam, da smo zdaj pa res vse napovedali. Če se želi kdo pridružiti našemu tekmovanju, je vljudno vabljen, jutri do 9. ure sprejemamo še prijave. Potrebno je imeti 100 ur na leta v jadralnih letalih in 10 ur na tipu. Kdo izpolnjuje te pogoje, se lahko pridruži, sicer pa to je zaključek uradnega dela otvoritve in ja. Živi naj si narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Najlepša hvala Easy Robaus. S tem se uradni del prireditve resnično zaključuje in kot direktor tekmovanja razglašam, da je to tekmovanje od sedaj odprto. I declare this competition open. Hvala lepa. Noter je še nekaj vina. Vidimo se jutri ob 10. uri. Tomorrow briefing at 10 o'clock mandatory. See you.